Gerai. Jūsų didenybės, ekscelencijos, ponios ir ponai. Man nepaprastai malonu šiuose rūmuose savo ir Dianos vardu priimti Danijos karališkąją porą. Jo didenybę Danijos karalių Frederiką X ir jos didenybę karalienę Mariją. Jūsų vizitas tai dar vienas tvirtų Lietuvos ir Danijos ryšių ir nuoširdžios draugystės liudijimas. Prieš 4 metus turėjome progą paminėti 100-asias mūsų šalių diplomatinių santykių ir 30-asias jų atkūrimo metines. Nebejoju, kad šiomis dienomis dar labiau pagilinsime ir naujomis patirtimis praturtinsime mūsų strateginę partnerystę. Nuo seniausių laikų Danija ir Lietuva sieja Baltijos jūrą. Ji suartino mūsų protėvius, sąlygojo pirmuosius kontaktus, anksti pradėję prekiauti, megzti kultūrinius ryšius, ilgainiui atradome bendrų interesų. Siekdami neleisti prie Baltijos jūros įsigalėti mūsų bendriems priešams, tarp jų ir Maskvai, nekartą stojome į kovą kaip sąjungininkai ir kaip draugai. Neatsitiktinai dinastinių vedybų keliu atsirado ir lietuviškos Gediminaičių dinastijos sąsajų su Danijos karališkąja šeima. O beveik prieš 400 metų Vilniuje Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos rūmuose buvo iškilmingai priimtas princas Valdemaras Kristijonas, Danijos karaliaus Kristijono IV sūnus. Tokie diplomatiniai žingsniai padėjo vieniems kitus geriau suprasti ir sklandžiau bendradarbiauti. Ir nors istorijos tėkmėje Lietuvai buvo lemta patirti sunkių išbandymų, niokojančių karų, okupacijų, represijų, net sunkiausiais laikotarpiais mes jautėme, kad priklausome Šiaurės ir Baltijos šalių šeimai. Esame dėkingi, kad Danija niekada nepripažino sovietinės Lietuvos okupacijos ir viena pirmųjų pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Iki šiol prisimename ir karalienės Margaritos bei šviesaus atminimo princo Henriko atvykimą į Lietuvą 1992 metais, pirmąjį karališkosios poros vizitą mūsų šalyje. Prašome perduoti nuoširdžius linkėjimus jūsų karališkai motinai. Bėgant metams mūsų šalių ryšys tik stiprėjo. Danija pirmoji parėmė Lietuvos narystę NATO ir daug prisidėjo, kad jauna Lietuvos kariuomenė stiprėtų, įgytų reikalingos įrangos, vertingų žinių ir patirties. Iki šiol Danija aktyviai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse ir dosniai remia su Rusijos agresija kovojančią Ukrainą. Tai nepaprastai svarbu Lietuvai. Didžiai vertiname ir Danijos ilgametes investicijas į mūsų ekonomiką, taip pat jos indėlį Lietuvai siekiant europinės integracijos po nepriklausomybės atkūrimo. Simboliška, kad būtent Danijai pirmininkaujant ES tarybai Lietuva sėkmingai užbaigė narystės derybas. Lietuvių ir danų noras plėtoti dvišalius kultūrinius, akademinius, ekonominius ryšius, taip pat karinį bendradarbiavimą, neblėsta ir leidžia dar daugiau tikėtis ateityje. Jau rytoj tuo galėsime įsitikinti,
Lietuvos ir Danijos verslo forume, per susitikimus su Lietuvos kūrėjais ir gynėjais. Mūsų šalis istorijos tėkmėje sujungtos Baltijos jūros šiandien remiasi į dar tvirtesnį pagrindą – bendras vertybės ir interesus. Demonstruodami pagarbą šalių suverenitetui ir teritoriniam integralumui, kaip tarptautinių santykių pagrindui, stipriname regioninį saugumą, o daugiau pasitikėdami vieni kitais, vienydami jėgas ir dirbdami drauge, atlaikysime visas audras. Ponios ir ponai, kviečiu visus pakelti taures už jo didenybę Danijos karalių Frederiką X ir jos didenybę karalienę Mariją. Tegul mūsų šalis ir toliau jungia tvirta draugystė ir tegul Lietuvos ir Danijos žmonės per amžius klesti taikoje ir ramybėje. Į sveikatą. Skol. Herr Præsident, fru Diana Narzetjana, Deres Excellencer, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for dronning Mary og mig at være tilbage i Litauen. Denne gang som kongepar. Tilsammen har vi mange uforglemmelige minder herfra. De seneste fra efteråret 2021, hvor dronning Mary fejrede 100-året for de diplomatiske forbindelser mellem vores lande. De første fra sommeren 1992, hvor jeg sammen med min mor, dronning Margrethe, og min far, prins Henrik, kom på statsbesøg kort efter jeres genvundne selvstændighed. Statsbesøget satte sig i mig for altid. Her var et folk og et land, der havde stået så uendeligt meget igennem, og nu skulle finde kræfterne til at etablere sig på ny. Meget af det, jeg dengang tog for givet, skulle I først til at genskabe. Året forinden havde jeg lært en håndfuld litauiske studerende at kende fra Aarhus Universitet. Deres historier om hjemstavnen overvældede mig og vakte en stor interesse for jeres land. I mødet med dem forstod jeg, at der var en verden til forskel på et ungdomsliv, alt efter om det foregik øst eller vest for Østersøen. De unge litauere kom til Danmark umiddelbart efter de sovjetiske troppers angreb på TV-tårnet i Vilnius, hvor 14 litauere blev dræbt og hundredvis såret. Det var svært at begribe og vil aldrig blive glemt. I år er det 35 år siden, og meget er forandret. Litauen er en værdsat samarbejdspartner for Danmark og et respekteret medlem af det nordisk-baltiske samarbejde, NB8, EU og NATO. På imponerende kort tid har I sat jer igennem som folk og som land, takket være litauisk karakter, kundskab og ukuelighed. I dag er Litauen ikke bare ligesindet, men et foregangsland på en lang række områder. I er langt med den grønne omstilling, og jeres vilje til og succes med at opnå energiuafhængighed er en inspiration for hele Europa. Vores energiforsyning er ikke kun et spørgsmål om lys og varme i stuerne, men også om at være herre i eget hus. Dronning Mary og jeg ser frem til i morgen
at åbne et erhvervs- og forskningsforum om energisikkerhed, forsvar og råd med deltagelse af danske og litauiske virksomheder. Også den brede litauiske befolkning fortjener anerkendelsen for at gå foran. Jeres civile beredskab og hjemmeværn er forbilledeligt i en europæisk kontekst. Litauere i alle aldre stiller gerne op for demokratiet. Til stor inspiration for os i Danmark. Morgendagens indgåelse af en aftale mellem hjemmeværnet i Danmark og Riflemen's Union er derfor en velkommen styrkelse af et sjældent godt samarbejde og samtidig en hyldest til det aktive medborgerskab. Hr. Præsident, unity makes small countries strong. Det budskab satte sig fast i min hukommelse efter et besøg her i Vilnius for en del årtier siden. Danmark og Litauen har været store nationer, men er i dag af mere beskeden størrelse. Jeg tror, det giver os en fælles forståelse. En forståelse for gensidighed. Vi gør os gerne gældende, men ved også, at vi når længst i fællesskab. Om det er NB8, i EU eller i NATO. Vores styrke ligger i at stå sammen. Ikke mindst i en tid med øget usikkerhed i Europa. Ukrainerne kæmper på snart 4 år for deres frihed. Ingen ønsker freden mere end dem. Må år 2026 blive året, hvor vi gør drømme til virkelighed ved fælles hjælp. Hr. Præsident, vores 2 lande har meget til fælles. Også kærligheden til sport. Sommeren 1992 ser både vi og I tilbage på med en sjælden fryd. For os galt det Europamesterskabet i fodbold, for jer basketball til de olympiske lege. Litauens skæbnesvangre bronzekamp i Barcelona var ikke bare en kamp om medaljer, men en kamp om retten til at stille op under eget flag. Jeres Dream Team spillede uretfærdigheden af banen og satte Litauen på verdenskortet. Den stolte litauiske basketballtradition sejrede i mere end en forstand. Hr. Præsident, jeg vil på dronning Marys og mine egne vegne takke dem for den varme velkomst og for nye, uforglemmelige minder herfra. Jeg udbringer en skål for dem, fru Diana Nausėdienė, og for det litauiske folk med ønsket om venskab samt lykke og fremgang for begge vores lande.